Atatudu penons mankons, pimeus e yamad an traogan pepini a hanor, c'est univar balibreiz hag ur blijadur e at kavout a hanor. Ur blijadur e vo ive at kavout mael gwenek tuchantik evit tabutal un tamm hag ur blijadur at kavout telomel. Hey, kroget egan telomel. Ah, dreistol. Dreistol. Yann erle gourvez. On ara? Matre. Bon, diom David tolen an abaden neuhe? Matri. Laket e voar goz, Irio, var ar c'hlinvejou start da Barea, Bernard Léon a vogagnon mevid laket var vel e gevredigez oligosit, gwestlet da Arhantaoui en entlask mezeegel. Ran neve de zaou a vo kiniget d'or rie, bede oa perin da velet dioun evit goulen digantan perag en eus bec'hoant chach ent. A geshui a rim an abaden gant ur gentel kegina, ur vechroaz e oa bet yannerle da roulen ur sekret kegin digant Thomas e Landerne hag ur vechroaz teus bedun an. Moarvad. Just. Evel just. Pegen Brocus et Thomas. De Bernard Léon da kavout ar hanon, dige mermad. De dor amant da evit bruda ur bern traoù laket e voar goz tuchantik var ur rando a vo d'ar bevarzeg a viz ebrel e lokorn, komzet e vo deus Andrei tuchantik, met kroget e vo gant ur poltret a zo bedozet gant yannerle, divar ben ar pez ave kavet divar o pen var ar rouedat, Wikipédia d'or be gantan, Sheila Widmad. Wikipédia. Bernard Léon. Genidik deus bro Léon neman Bernard, met de kemper eo en deus gret e vue Micherel. Kelen var ar soz neg ebet. Men ne ket chomet an den da rei kentelioù nemekin, stour med en deus e pen ar syndicat CFDT e pen ar bed. Un texte à nouveau sur l'enseignement privé, les relations entre l'enseignement privé et l'État en France. Var eleve emañ Bernard bremañ, men ne ket echu ar stourm gant ar c'hoaz. Evit abegou a lavat. Goude be a kollet o merc'h en un doare trum, o deus divizet Bernard a gevrek emezelan gevredigez oligosit. Ur strola da bled var ar glioblastom, ur hin beo en empen. Darvoudou a bep seurt a lakion var a stern, abadennou sport, abadennou sevenadurel da zastum gweneien achikour an enklask. Laboura devet derrel ar spi, sedahe ar pal. Enfin, pep tra zo da be a guriet evel just. Mais Bernard Penons era ar pen Léon a David gelet chom e bro gerne. Ben, deux na ben, hein. Mais de plijou da radin tao mon ebrolé on evel juste hag pa vez tud o tabutal divar ben an diforioù beetre an daou entre brogerne e broléon et tifenom broléon me mestra. Fekvir Brest de Kervrest de Drestol a plijdin kals. C'est-tu qui c'est? Mur vite keper. T'as bien. Ja. Irio ur rezel neuze la gwelet ebet an drazet tuchantik deus ur gevredigez oligosit hag a bled gant ar yoc'hennoù empen, ozet ve a bep seurt traoù gant ur. Penons e ruet a c'hlavetse bar zo bue. Penons o peus dijoloet ar c'hlavetse. Ba ni neus kollet ar ver oa anvet anliz gant krimbeo an empen et daouvil dek, setu gise on eus an avezet ar c'hlinvet devel just. Ar c'hlinvet bomine a beo peguir beploaz e brohal e vez paket de 5.000 den gant ar c'hlinvet se a 3.000 a varv beploaz. A pez ma vez laket var dachen breiz, amañ ve fe lakom daou hant anterkant, daou hant hag anterkant o vez a paket, hag a kant hag anterkant o vervel beploaz. A startre e diagnostika ar c'hlinvetse. Ya, an aiz o diez kenan, peguir an dud ne zanton ket. Pa vez un dra gise barz ar pen e vez er pel a rog gouzout. Peguir an dud o deus poanioù ben, an dud o deus diasterioù da velet, vechou, pe memez evit lo de diasterioù da glevet, mais de bon c'est vez laket e giz penons ar c'hlinvet boutin quoi. C'est-tu en dud ne hag ar vedicinet ie ne velon ket de resis a walar a pez an emgav gant an dud quoi. C'est-tu a liez a walar an dud a vez kaset an hospital gant pa nem gav traoù poanus kenan deo giz
pesvezande des galek épilepsie. Yeah. D'Austaka, on peut se comprendre diustu Petrawa, displéguer des bédors récis, arpez à Roarvézé. Il y a displégué des bêtes d'homme, mais d'Hervech ou abé de casse d'analyse dans l'hôpital. Vel juste, hein. Péguir bras kenan, awa, Jochen, c'est tu gwele des bêtes de diustu. Pavez gred an IRM pe scanner. Et vez gwelet evel just, hein, hag ar glioblastom, a zo endra braz kenan, a oa braz kenan eviti, setu med i oa o studia evit bea klanvouriez hag ur ver yachrus kenan a oa, setu hag leun a startigen gati, setu i e unan neus ket chez la mat de C'est tu. A rokendechel gant ar goz e vo roet an ebeud resis a durio diom diverben ar glioblastom gant Johan Dennis. Meur a zoare Jochen a c'heltaga an empen. An nol Jochen nou nin ket krankek da skouer. Met e touez ar Jochen nou yud eo ar glioblastom unan eus ar e spontusa. Spontus peguer e c'heltaga an dud da neus forz peseurt doad. Ar vugale ave taget evel an dud gour. Spontus eo ive peguer neus netra d'ober evit parea ar Jochenman. Drivraz e vever e trit bloa a bloa anter pavez er paket. Neube tre adud a vev pellorg et pem bloa gant ar c'hlenvet. Diez e da gav ou dive. Rag neve ket ataou lechiet er memeus takad en empen. An a zonou a zo disinvel ervez pellech e lechiet. Ar Jochen a c'helbeza gant mentou a stumou disinvel braz. Evit gwir, nouz er ket kalstra divar ben ar c'hlenvetman. Na deus peller et teu, na perag. Chiwas e o breiz unan eus ar broioù e lec'h ma ve kavet ar muia. C'est-tu Bernard Isiondeiz est mort président ar gevredigez oligocyte. A petra e pal ar gevredigez Pal ar gevredigez eo kelaoui an dud, divar ben krimbeo an empen, peguir neket an avezet mad ar c'hlenvet, tambebet. A endal e klas kom chikour ar familiou hag an tud paket ie en ur rei deo en tamm achant pa dreistol pa vez bugale paket gant ar c'hlenvet e rank ar geren de donamant e roazon peguir evit breiz tout ar bugale a zo kemeret e c'har gammant e ponchaiou setu evit tud a zeu deus penarbet e zo pel kenan gant dud a rankon chom e blabouret. Yeah. Setu e chikourom an eo. Met an darn brasa deus an arrand e vez roet d'an en klask. En klask kaset da ben gant ar professeur Antoine Carpentier. A zo bet vardro Annelise, vardro Onmer e Paris. Perag o peus berron emezela ouz ar gevredigez un ezom e oa? Un ezom matreze un ezom. Met c'hoant on eus bet kenderchel gant stourm an mer. Peguir an mer a oa ken arvez meus lavaret leun a startigen hag e doug e c'hlenvet e bet gise. Stourmet neus pen da ben, beteg ar fin, peguir gant ar c'hlenvet se an dud a jom va revez beteg ar fin. Setu e oezon mat tre apez an emgav, apez a zigouez, hag i dreistol dre ma oa klanvouriez, a ouie mat tre, tout apez a oa da gouzanf. Yeah. Setu an aiz o endra, setu e chikourom ar glaskerien, peguir ar chans on eus bet ie e mareo se oa donen da repret gant medicinet a zoare. Antoine Carpentier e unan, met ie an anal a zo bremañ pen e bojon et en eau, parce que songe, mais de un den extra très un den en eus lavaret de homme à Guasatrao quoi, mais de un doare iskiz, un doare chic kenan. Hag tud a labour evit kaout diskoulmou. A tud a labour un doare sioul
kenan, peguir neveske gret kalz bers, divar ben an enklas kouse, peguir diez kenan eo kaout louzeier nevez, hervez eo bet lavaret bremaik, diez kenan evit ar poen eo evit krimbio an empen. Peguir kompliket tre ar pen evel just, hag evel just pavez moyen tena ar Jochen déjà, mais evit anliz evit an mer ne oa ket moyen, setu neus nemet penaos louzeier, pe radio. Setu hag evit ar glioblastom bet egen an louzeier, chimiothérapie hag a radio, ne deon ket da ben da galstra. Setu... Kavet zo betraoù me meustra e de varog an enklaskou? Ia, kavet... Evit ar poen eo an doare penaos el labo. Setu neket evit an dud paket. El labo, ez eus disorc'hou mat kenan evit loenet. Pas evit dud degen. E pelec'h eve kaset an arc'hant ave dastumet ganeoc'h? Kaset vez da laboratoire, a zo gant professeur Antoine Carpentier, et labo a zo bremañ evit ar poen CHU européen Georges Pompidou et Paris, hag et zo labouret de CHU Saint-Louis Paris. Mais de sonj neus kas e labo gatan Saint-Louis. Mais a beploaz gant niz o daou rumat oligosit, unan ba Gwenran, unan ba Quimper, hag beploaz e rom deun tro-dro daouugen 1000 €. Apez avant deun, evit kas d'aben e englaskou estreget paille, enfin, penañ gopr ar glaskerien evel just. Ur bern kevredigezhioù a labour irio an deiz da astum arc'hant evit an entlask mezegel, emañ yo an denez o vont da rediom un toulat skouerioù divar ben an drai. E daouvil nantek ebe kresket budget an enklask mezegel gant France eus un anter-viliard da euroioù. Koulskoude ne ket trawar. Evit douja ouz ar promesaou gret da Europa e rangfe ar stad posti milliard ouspen, bep bloa e pat degloa. Pouezus kenan en eus e labour a c'hevredigezhioù hag an inien nou. E breiz eve ar c'hantaoued an enklas gant meur a ouzadur karitezel hag ustum a ouzad darvoudou e leiz. A rando muko a zo unan an ezo. Chikour a ra ar stourm a enep d'ar mukoviscidoz. Ozet ve trizar vout gant ar gevredigez taliad e kalak. Emiz ebrel, mez even, a gwen golo. Pepini a zach etre 4.000 a 10.000 den. Abo eme obe lancet e daouzeg a pev ar ugen, ez obe dastumet 10 millions a euroioù gant ar rando muko. Krouet evet ar gevredigez Odyssea e daouvil daou. Stourm a ra a enep krimbew ar bronnou. E kerioù disinvel e France, evelamant e Brest, eve gwisket un t-shirt rose gant ar rederien hag emer perz e redadegman. Abaoe ar pen kenta, o deus chikouret 900.000 reder da zastum 11 millions anter a euroioù. An darvoud karitezel brud eta zo evel just an teleton, ar fed eve fe arpet gant ar mediaou a jikour kalz. Abaoe ar pen kenta, ez eus bet dastumet ouz pen 2 miliard a euroioù evit ar c'hantaoui ar stourm a enep d'ar viopatiez a d'ar c'hlenvejoù rouez. Mike al konk hag evrek hag emer perz en teleton abo e pel. Omar Berwan a zo target gant ar viopatiez. Beploa e krogon e mizere da brientien d'ar voudou a vo ozet e kanton gwitalmeze. E daouvil triver da skouer ez eus bet gwerzet 5.000 krampouezen varnugen dindan tridevez, an ac'hant dastumen ne chikouret an enklas davant varok. Da genta e oa ret dijoloui petra o ar lavet, genetek. Penons gant peser genou, peser gen a oa e kar e kiriek. Hag o deus dijolouet ur bern klinvejoù, klinvejoù disinvel, klinvejoù rouez, neus ket kalz a dud paket gant pep klinvet. Me ben a fin an aer kantajoù, miliajoù, pezoket mameus milionou e bro France. An enklask a roan tud a gompren gwelloc'h monendron ar c'hlevenjoù genetek, met divet a jikour an dud klan var o bu e pemde. Bez eus tud hag ne helen ket bale, bremañ a hel bale ordinal, bremañ. Eo a stennet a ir der ar vuez evit er bern tud. Skoaz an terkan so lot an esperance da veva ne baden emet petek o pamzek loaz ugen loaz.
Vraiment, l'eau de a rezopak gant ar c'hlavezhioù se help beva betek evel tundut. Bez hellon beva ar vu skol ordinal, bez hellon kaout labour, bez hellon dimezi, bez hellon zo ken kaout bugale. E fin ar bloaz tago endron Mikael hag e vreg da fard a krampous. E tretan, e vo bet aozet nouspet darvout diazezet var vadel usted ar vretonet. Bernard Penaos displega ar bers a ratout da an darvou douce. Amant ebreiz eo kre a walar penaos youl an dud evit chikour neke se evit randvroioal e broal. Met amant ebreiz eo anad ez eus kalz tud, e vez kavet tud o labourat e c'hevredigezioù. Evit omdi ni neus triugen, n'om ket bras kenan, met triugen den, met kavout a ram es a walar tud evit aouza penaos an abadennoù a vez ganeom. Tu vas voir, à bepseur d'arvoud braz avait osé de gagnor, liant met gant ar foot, liant met gant ar guerzh a pizza, à bepseur d'arit, à dar bevarzeg a vizebrel, dissu la zeu neuze et vo oset ur valéaden randoligo, petraise. Et randoligo, evel juste rando oligocyte, comprenez de mat peus, randoligo, en anno a zo bet de krouet gant studerien deus IUT Quimper. Et setu ar pemvet gwech evidom da oza randoligo. Et le corne evo. Et le corne evo, hag e bloaz a zeu evo e le corne adare, setu a laouen om o veza e le corne e blamant, hag antiker a zo laouen tre da zigemerou da ranom, evit ar blamant evo entamibien muor VTT, peguer evo tri tenat VTT, e l'er unan, e bloaz pase de langoln, hag evo pev ar tenat de bale. Et force pio a c'hellmont? Ah ya, evel just, force piou, a daleg 6 eur anter diouz ar vintin, beteg pedereur goudemern. À son erez a vo gout emernier. A sonerez voye gant ar strolad lakabar, a zo ar strolad a zoare deus an alre, deus a vorbion, kentor sonerez divar ben ar vor, neke de, ar vor, ar vartolodet, ar porzioù, hag met ande penaos ur rumad ur strolad a zoare, hag da teir anter, egemero ar gomz Antoine Carpentier, a zo ar medicine a chikourom evit an emklask. Pet den emor o c'hortoz a he? Kantadou, sur. Ya. Varlene on eus bet c'hwerkant, setu... A penons kemeret pers ne he? En ur paiar skoden bihan, skodenik pemlur evit bale a 6 lur evit ar VTT. Hag evit ar re ne hellon ket ou ne blijon ket deo bale pe ober VTT e hellon ton goudemern evit an abaden sonerez hag evo pemlur evito. Eh ben, chilaouet evo son erez bremañ ie. J'ai juste gant un dawad yaouang flam, ewen kurioz ar saxo, a Thibault Lotou ouz an accordéons, c'est une en dawad gant un anterdro. Ken dus-tu?
Si tu as kavet des voix en dawa des filles en abaden, mo peut se rendre monde à Zansal, Fénoz, Evin et Bouvron, dans Nugen et Speyet, dans Dunvarnugen et San Nicolas Arpelem. Kelen soz negorbed a rogman mont var o leve, a sekretourmeur ar CFDT evit penerbed, petra no a roed ar c'hoant d'or mont da zifen gwirioù a labour. Mezo deus an oad tout an dud, pa meus kroget a labouret, evidemment oa anat bea ezel deus ar syndikat. Anat. En ar labouret, setu matre ne chanchet de bet ar modse de mezeli, met evidemment oa peguir, bon, adaleg ar skolveur, on bet de boazet d'ober trao, da aoza trao, evit chanch traouigou, vechou, traouigou, peguir... Mais emezela a bez a sekretourmeur ne ket ar même eusra, meus. Non, mais de gout ar reoc'h et te buant kenan an draze, pa vez kemeret plasou, pa vez labouret en doare padus en ar gevredigez benag, eo un dra reiz vechou bon, bea dilenet, evit kaout kargou, matre pas evit bea sekretour, mais evit kargoual, tambien igelor matre, mais de kavet meus andraze aliet an bet hag chikouret an bet gant tud zo o deus kemere an deus gret kalzie evit a CFDT, setu... Petra e bet ar stourmou braz evit ar. Ar stourm braso a zo bet penons ar statut ar gwir publik evit kelennerien ar skolioù prevez, quoi. Setu an a zo bet dek bloaz stourm, a goudeze on eus... on eus bet en dra menag, a oa penans justice evit ekenver a leve, evit skolerien ar skolioù prevez, skoaz a re ar skolioù publik. Ster de bet, met bon, an draze méchans zo a stourm poezusa. Epez ur stad emañ irio an de ar syndikajou, setu ur gelaouadenn bedozet gant yo an denez. Arz labour manifestadegou. E France e kustum an dud da vale er stred evit difen o gwirioù. Tuzomenegi arz labour an SNCF en nevez an dovil triver, unan eus are ir adalc'het gant labourerien an tranil. Pe kreiz miz meurs, ar bloamant, etre kantreg an mil, a tric'han an terkan mil den, a zo diskroget gant al labour evit difen ar servichou publik hag ar live beva. A nol luskadou soki allemand a zo ozet gant syndikajou. Koulskoude, a boi 1952 ez eus bet kollet ganto tosten diou drederen eus o izili. Tremenedin eus treg an dreg an eus al labourerien e fin an eil brezel bed da eudnek dregan e dovil fezek. Meura abek a zo. Evit pervari kerlor, ez al eus e fo en tipost a var eleve, eo an deskadurez a zo koz. Du n'ink bet disklerien deo da betra serviche ur syndikat, an evez ket memeus lavar ed er skolioù, da betra e serviche ar syndikajou, nevez ket koz de zareze, a koulskoude e pad an amz erze e mar syndikajou labourat, peg ur labour pemdeziag eo labour ar syndikadelour. A rang be a tost deus an dud, memestra, hag a rang hag a penoz e an den a ya da velet ar batron e da renerien, evit klask diskloum, evit klask gwelat, tamm pedam, stad an trao, e barz an embregerez, a drestol evit al labourerien evel just. Luskad neve a zo ganet de nebet michouzo, ini ar giletennou melen. Ar reman e ron kre nad ar gouarnamant, nad ar syndikajou. Evit pervari kerlor, a zo ive, e zo un diwer a breder. A pez eus gwelet, e oa e toez ar cheletennou melen, e oa tud hag a oar vechkenta deu mon barz ar ru, evit manifesti. Tud a oa chomet e po bar tra betegen. Hag gav deo, pegur o deus laket o reur barz ar stred e o chanchet an tra o pendaben. Ne ket travach. A labour penoz a ene par system ben ar fin, a zo labour padus, labour pemdeziak. Hag e memestra, red e kaout ur pal, pas klas gout am er blom da be am deux dai per a ran e barz ar ru.
Gant prantaj o arz labour raktreset en deskadurez hag en taioù, hag an ar gileten ou melen varant talben, komzet vo c'hoaz divar ben gwirioù al labourerien en amzer da zon. C'est-tu Bernard, clévet per varicarlor, des forces ouvrières anti-poste, l'arrêt de labour pem d'échec. A dur d'antan? Ah bah, du pen da ben, hein. Peguir, an ahe meus gwelet a meus bevet ie, hein. C'est-tu hag d'orzonj ni RCVT, andraze zo andra poezusa. Hein, neket epken mont barz a strejou, met labourat den an doare pem deziek barz a stalioù. Hag kaout aoura kadenou. Alas, andraze nevez ket merzet kalz, peguir diez eo lakad andraze da veza anavezet. Hermes, setu met de gise eo adam zonj aemant da zon ar syndikajou. Hag gwed vez penons Micherou zo, ez eus memestra mur eget de songer, mur dut, da zon da gaout ar syndikajou. Hein? Bezo lerioù e Brest da skouer, hein? Bibus Brest, e l'er ez eus penans toz daou pevarugen, non. Pevarugen. Non. Daougen. Diovech. Eis Ugen. Pevarugen. Pevarugen. Pevarugen dregan deus ar blenerien a zo ezel deus ar CFDT. Setu andraze a ranker labaroudier, hein, hag er skolioù prevez, l'er an avezan matre, ez eus bremañ an iveren brassa a zeus bet, meur bet, a zo ezel eus ar syndikat. Setu ouzpen 1300 den, dirag 6,000 den o labourat de penarbet. Tu t'as gré 3 syndicat jaune. Ya, mais evel just ne ket tre memes mod. Peguir bremañ vez gwed e dreistol e touez ar yaouang e vez gwelet tud o kemer ar karten evit kaout servichou. Mais ne ket memestra. Kendalre de voir goz ma peus rand gant mel gwenek hag e groniken tabutomb. Ah, Tamal. Est-ce que tu comptes ça, regarde, on est là, il faut suivre, on a la retraite. Bernard, bon, daous m'avait gwelet mi a dud bar syndikajou et l'air yuzo drevra a be kleve der sujet de be kolet an diou drede ren deus an dud der syndikajou a boué an neil brezelbet. C'est tu an dazon e peta kinik zervijou neuze dare a gemero ar garten? Non, mais ne ket bet gried a walar var an dachenze gant syndikajou zo. Hag e brohal, ez eus penons ar syndikajou a vezon an avezet e giz stroladou politikel kentor, vechou. Setu a pez a vir tud zo da gemer ar garten. Politikerez vegret, ma mostra d'or poen benag. Politikerez eo... Koz a zo deus politikerez gant ar syndikajou. Evel just, met memestra nevez ket merzet a labour a ra ar syndikajou, et en an doare pem deziek par ar stalioù. A setu hag endral a zo, amman e brohal, e vez roed a memez penons kondision ou labour, a memez goprou, da tout an dud, neus force pe main bar ezel ur syndikat peget, hag broioù zo, e vez laket an difor e tre an dud o deus ar garten, an tud o no deus ket. En difor penos gwellor rekad ar garten peneke? Evel just. Evel just. Evit pa vez tabutou divar ben a goprou, evel just, e broioù zo, e vez pa vez sinet gant ar syndikat benak, e vez roed penons a pez a vez tizet, da ezili ar syndikat. Ah, on eus gwelet gant emdroadur ar gileten ou melen. Mais di, gur i diez da la. Ar gileten ou melen, peus se mod, vite, bon, ar politikien, zerjus an etra, hag ar syndikajou, mem eus mod. Diez peus kavet an draz? Kleveze diganta? Evel just. Diez kenan o velet tud o deus diasterioù. Gise, bon,
obligé d'obercer à la zone des Strejou, à d'Oberfölst, au Fölsier, mais d'Orzonge ni n'est que un doigt et pas dus de la bourrate. Mais même ce que ninke duet bar arsenica devait juste. Sur et haut avait fait mur à Ners gant arsenica joue. Mais tout dans du avait fait au labourat d'un doigt pem désir par arsenica joue. Et de stagan d'alvesket ar pez ar c'hoarvez da la année benafin inien nous gant pepini ar pez neus ronde da zifen bar stret puis on est ket ur gwir strollat de ce que tu cogel de ur gwir strollat de stagan et kentomik même stra rio er gevredig et pepini a glas difen et jeu déant ben ce qui ronde béant bar zor strollat vidon pascal da la bourrat vida real Bah ya evet juste ahe ahe mandal hein evet juste klevet vestu de barzagilet ou melen au coms d'ivar ben au guden au unan à setu evel just ne helerket kaut diskulmu evit pebden evel just ranker kaut diskulmu a zo evit a loden vrasa de zandud mais bon mais mestra en affaires à disquez mat kenan et on nous disons da penons da chacha evez ar politikiaren penons a gouvernement en un doare un bot per ar vodal hag ar hin de daben. Hein de daben sûr Et ken dechel arrive en tabut me mestra. oh ya André sûr. Trigare mal. Ken ar wechal. Norke bet denet gwechebet da vont var zuar politikerez, da veza dilenet? Non, bed, enfin, on avait de meuse calz à dud et à wa barza politikeres, hein, mais plige neus din kantor chom senikajou peguir kavet meus et oa essor labourad en un doare padus hag peguir politikeres en tiesker pe elerchual gouz d'arer et ranker ba dilanet à dilanet c'est-tu nan hag bezo endral ranker lavarou divar ben buez en dud a zo et gemer perser politikeres et o endra dies kenan a dies sort diesa dre ma goulen en dud traou a zo di bos sub vechou. Traou, renka traou etre a mezeien, renka traou, renka kudenou etre a mezeien, hag bezo kalz deus penons en outrou verien, enfin, a tud a zo e karg en tiesker a lavar deom, me gustum pasial kalz amzer vit sotoniou. Ja. Ne vor ket gwelet war listan ebet neuze. Non. Bebzad an vintin, Bernard et laskom, gouzou diror divar ben ur c'houvidi, setu ar pez a zo bet kontet diom divar o pen. O galer potchentil hag intelligent. O degourdi a bret tre fand a bret e roie. Deske len a bret peden me len a journal e faz din a len e journal d'et tu control. Hag o kimet truc per vos après que là ni gavedem Bernard et wa dir collet ag o devait cascaner un drôle de liors de un ami soc de la mais Bernard was or que bon Bernard so un parc de silou la bousette ag ah bon, on va donner, mais du tout, qu'est-ce qu'il y a alors? On tape à froid là, il doit que de biscuits battre, tu sais, tu sentis, tu sais guère bien de rester, car un peu riou, mais bon, on va dire qu'on va avec nous, et aussi la moussette. Neus e kontet e neus diom o tad e war ezor ato bet ur pot gentil a degourdi e oaz e blant degourdi e. Ah ya, Pe oa de. a toz da ganvlos, vraiment, hein, peguir neus nimet pevar bloaz hag evo kanvlos, quoi, hein, c'est tu ya
Foueze Capé Varuguen. Mon Harry 3, Agila, vous allez la bousser de Réguse. Dès la varine qui est dehors. Alors, brezhoneg flou, a zog an otad, veskont neus ket de treuskas et d'ariez. Displeket neus d'or perag? Neus ket, dans noat se, var mez, en dud, des gommes ket brezhoneg do vugale, même klevet ar brezhoneg en chila ou en dud, trodro deom, hag a vazud o komz brezhoneg bemdez, et trezo. Ken e trezo, mais de... Petra neus roetran diordeski ar brezhoneg? Ben, matre, penons, ariez, a derchel ariez, matre, aux enquêtes, niz o c'hwer bugel, hag dreistol a regosa, a zo bet de denet gant ar brezhoneg. Pas a re yaouanka. C'est-tu aux enquêtes. Hag irio emaoc'h o teski alamaneg. Ja, kroget meus da zeski alemaneg triblo a sobrement hag plijou da radin kalz, ya. Gant ar jonjement da veaj yen tamek me meustra? Ja, met die evit ariez. Evit ariez. Evit ariez, peguer ariez a blijdin kalz. Hag c'hoant moa teski alemaneg ba oe pelzo. Kroget meus pedon ober va ronge e l'enveok, moi kroget gant kentelioù drelizer hag, ya, kasetenou, hag, met goudeze meus ket bet amzer, setu... Vraiment, on peut. Vraiment meus, ya, setu... Kinnig a randor, vraiment, c'est les de rand neve de zaou, bede oa perin, da vele dioun evit goulenn digantan perag en eus bet c'hoant chanch micher. Perrin, a gomz, eus da jancha manchoubuz, chanch pen d'ar vaz, a zo un dravad aliez. Zao! Ar vechement, ezin da velet youn, da blanvour. Ebro leoun eo bet gant e dioun e Castel Paul. Kerken a tapet d'ar bag gantan eo terret kuit da gemper, gant a c'hoant seni e bagad roan ropars. Ur zoner barek e youn men ez a fe ke var ar vicher. E deo neue var ar studi da vea klandiour. 6 blas en ol eo chomet youn e bet ar yechet o chikour ar reglan da Barea. E keit se eo bet o renem stuma Reis Breiz Academy. Un nebeu d'amzer var l'er eo bet kiniget dian Cassandro un abaden dele e brezhoneg var zonerez Breiz. Engerze deo bet youn gant ar menos. Goude pe var bloaz en eus prene d'ur camera a desket ar vicher sevener tamm a tamm. Ataïon chavalan. Salut Perrine. Mon aramat. Mon ara, mon jeu. Ja, mat kenan. Digemermad et Amzer Neve. Salut. Si tu peux travailler filmer, Dirio. Golerez, et mon mot Nemstalia, Tomatam. Evit sevelor vidéo, diverben Gouedigez, en fait, Kiez Arbed, assemblée dans Nolwenn Runigo, Roland Conque, à Sylvain Barou. Classe besoin à peu près à l'IV quand Andraé, donc zonge, glissé. Ah ouais, quasi j'ai l'or. Oui, Tommy glissé l'or, ouais, c'est tu. Marthe, vous une petite André, quand nous, mieux, Vidobert, en Dalen, Ledan, de za Leuren. Tu te d'alvez en Dalen? En Dalen, zo, ar plan. Ah, ya. Ouais. Bers. Berzolen Bers à Treves, également. De Beignet, super extra. Amant et Réline Vadar Filma, Distaga Hamera Amant. Qui veut juste dire Menes Doiré. Ah, ok. Staga Agatsaga Hamera. Ici Négolanke Amzer. Hop. Les André Zervis Jobert Talenou Travelling. Ça tourne. De kilomètres fenêtre, je dis l'homme, voilà
Rio à l'Euren, nous serons les Goulawet gant daou sort Gouleyer. Gouleyer zan de tungsten, also Gouleyer gant Clogereno Boutin. Kossor, quoi. Ya, hag modal ez LED. Hag eze vidar vidéo, mont gant a LED var goulou glaz davad. Hag, comment ça c'est, mes gav, ils zerzel, also... Désespère. Ouais, agurion un drôle, quoi. Ya, agur. On a ramené en Diden. Perak, peus berran, change micher. Quand on a viché à Glandiour, moi, sentiment, bézabé la chance, Aubert Stumadurze, bézabé la chance, Aubert Arvicherzé. Mais à d'aller Gorpen Benag, moi qui rentre dans la un den di Zeblan, dirag Clinvet. Ouais, col, un tormigar, sentiment choupoa, et un from, poa. Ouais, col Martezé a hosté à Juan, Kenta, quoi, Kiniget peus an abaden télé divar ben arzon erez, avar l'air, et peut scuiter de bédan télé, si tu veux un nail chanchament en temps. Mais ce qui est bédan télé, mais de Grimeus en divise, Pawes gant a Chinik abadenou. Hag emeus kroget da filma epken telebet, nemet da renteliou la komb a moabet, doare truskas a moabet dregoms, quoi, benefin. Hag André neus roet randin benefin ebdin da rouzout, mais tant matam da zeveni skedenou, da zeveni filmou. Des denus gant a travelling, gant a slider, also kao d'amzer me mestra. Dreistol ur aplandean egise ce sortra da zelet hag barre des rayons amzer dans une seles. Que zebet da vezabet dilezet da vicher Glandiour, vraiment, de gloaz var l'air. Non, ne c'hellant ket lavar e meus keuz. Fizien meus skal amzer da labour en degvloat remenet. A bremañ e mont just a war au klask Rempruis. Kendechel d'ober ar vicharze a gabdidin, vicharze vener. Mais do kavout Rempruis un tomi gwellor gant ma bué prevez, ma bué formil. Hag, non pas dire jol ober vardon ma bu galé. Bernard Meur a vu les opus B, dit Kellener, syndicalour, président Argevredigues. Amzer vag a jom mestra d'Overtrau? Chomara, un tomi bien. Pascal, mais chomara, me mestra hag... Peidan o laboura de meus klasket tau mira, enfin, amzer evit ar familier, dreistol deus an diben zun. Emeus... hag matre, meche karet ober traoual, met de... Kegina da skouer? Kegina, un tomi bien, un tomi bien. Kegina, brama. Il y a un moment da zeski Kegina vraiment betek l'an dernier, bede oa yann erle da roulen ur sekret Kegin digant Thomas. Atatudou, e l'an dernier maon, mais neke gwaldom en amzer, evit la arverion. Mais an vez d'or an un an, a ouio Thomas en ergel Thomas, just a war. Allez, de da heul. Ata, Thomas. Oh, voilà, oh non, ne keguir, à la to, te adare. Ja? Oh, ar klaskerbara, au contraire. Klaskerbara, mais non, on a meus, peut-être. De d'azre bianti adare. Ja? Petra, bon. Bah, nous oublions, mais je stagel aux labour, je ne m'allande que merre amzer, quoi. Bah, un drabenag gret bun agez, me peut se rendre. Bon, nous oublions, pez aves great, ganen, bemnoz, souben arvro, quoi, souben lichous arvro, ma fel dit. Oh, bah, neke fal, celle. Souben lichous arvro. Allez. Eh ben, demandez, nous avons... Tiens, coulour de Rennes, maman. Alors, coulour de Rennes, ok. Allez, tiens. Hop. Mais Thomas Petra, la caisse est Barzazouben. Nous unket. Nous unket. Hervé Spénonz, Hervé Zarpez, à Gaver, Mahat. Ok. C'est tu. Pour, tiens. Pour, Zomat. Tiens, une onde d'ao. Allez, terre foraine. Ouais, évidemment, Zouben et parce qu'il y a des hommes qui mènent. Allez, allez.
Edrez, ah voilà. Hemma blijdin. Bara et tu? Ya bara et tu goulis du. Ok, bagay. Un tom fromage de la cadre en temps var baran, eh? Ya, tom fromage. Ya. Bon, eh ben, deom da far da souben evit a hol bouedal. Hein? Klasker bara, o von adidadi. Hein? Mais ket evit gounit et d'am bara, non? Evit berebi ini a real. Voilà, mais alors d'ailleurs, allez. Tac. En e garavelou en eus Thomas laket ur goulourdren, ter fouren, ur pengol, oignon rosco, carottes, ur voulen haches, un irvinen, panes, amande, olen, peb, curry a curcuma a vored l'Acadie, un dorz vara etu a vo servige de gichen, laket en tom fromage de deuil varni a tamou kran vachore. Et daneb en eus c'hoant far da souben e ranker me meus ra ba kinia legumach, hein? Ya, di bluska. Bon ze marti ar nabek ma ve ke din bekin evit ober souben irionde, bich ke de kinia. Petra zo da kinia da genta? Ah ben, oignon da vachonge. Ok. Tiens, t'en me bête, non? Bon, e gise la kant, ah, tac, c'est dessus. Cocotte. Ok, sais-tu? Allez, là on tente. Bon, et au mat. Ja. À gamin et au guellard. Sais-tu, secret de mamgos, zo biscuit. Oignon de varnin. Et d'amande. Tac, ah vraiment. Et j'ai l'homme la cat tout d'arperest. Un légumach. Je reste un légumage, je mossé, evelmateux et te. Vraiment. Arspissou. Arspissou. Allez, dour. Eh, j'ai là où t'as. Ah. Mat. Ah, vraiment. Ah, gechu? Je sais mettre gortours, betek mavo. Ah, pénons, arpodo, jueza. Ah, ah. Pas de tegui d'amzer, mais pémi. Eh ben, mais, au beraran, gant a jueza. Mamma mia! Baragounis du. Baragounis du. Ah, ja, laket eus kran gounis gud Ja, o mais pekatsa. c'est que de ready. Non, Ouais, je juste klinka vite, un tomik. Sais-tu? Ah, tu pot d'ar klinka. Bon, allez, t'en va ren un tomik me sera. Oh là 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 là. Hein? Allez, vraiment, et ouzit penons e ve fardet urban e souben. Souben de Zarvro. Hag souben lichous zene. Ja, souben lichous arvro. D'or edo-bar. Kenavo. Kenaveo, manek da raok. Trugar edit Thomas. M'en des bêtes. Kesker bar. Kesker bar. Hein? Des brères barra réal, colbouette. Hein? Bien sûr, pour nous, Hélis. Goude beza debret c'hwek en drugar mont da gelaou son erez, mais pelerta ez eus son a degoudre ar vro, setu deiziater telo. Ar festival Panorama a vo dalc'het ar zunazeu etre an daouzek hag ar bevarzeg a vizebrel ba montroulez. Ur festival elektro eo, l'er ma vo kavet ur bernz trollajou gwestlet kentor da reiaouank. A ben neue vo goulet var leuren langolvas trollajou evel 2 mini DJs. Salut c'est cool, acide arabe, perroas ar strola deus roazon, Columbine. C'est la gloire ou l'asile, tu sais tout n'est pas si facile quand le courant t'emporte. Dan drizeg a vizebrel e force foen, vo dalc'het ar pakernoz niver entri, evit da pladen nevez ar strolat o tridal. Pedet zo ben neue ur bern strolajou, evel startigen, gichen baroumoal, en jazz, an daouad land a moisson. Perroaz kampionet breiz daouadao, timen kerveillant. Degas a randor da zonj e vo neus edi suloton d'ar bevarzeg a vizebrel a randoligo, e lokorn, adal, a bre deus ar mintin 6 heures en terre. 6 heures an ter, hag emor bepred o klask oza d'ar voudou braz.
Ya, hag matre match fobal vo ganeom madare e misere da zon. Bon, hag an drazer a bers beptol. Ya, evel just, fobal zo. Fobal, les miséri. Ja. Mont da vale a mont var c'houarn neuze disul a zeu gant ur zonadek var ar mahat. Ar zizun a zeu evim ni gant Gwen Fall Orchestra, var a leuren ugen le var l'air, an re oa benen rolet fi live e penonz e Norian. A modal evit seled agat seled an abadenno evit just France Tribreiz, Pig FR, pe ar jaden YouTube. Trug ar evraz Bernard a vezadeu tout stol balibreiz a bep sortra on eus desket. Gwelet on eus e war oberian kenan var tachen ar gevredig esse, oligosit hag kalon a etam dior evit kendechel gant an darvoud ou braz neuhi. Et marteze o peus lachet d'internet, evit mont da gemer Ya, evel just asso ligosit. Var internet evit kavet. Picom. Et l'air m'avait en ol ditourou. Ya. Matri. A qui m'a dit a reom gant son ere stelo? Bah yam o peus ront dans salle. Ah bah, vel Ar just. mare, neket? Bah, ya, neket. Ou ez dans salle ar gavoten. Vel just, nostra gavoten, ficel ranket, mais gavoten Bon bah, marteze. gwelaze pire gavoten ar mene. Allez, Jom, setu an daouat Ewen Corio a Thibault Lotou gant ur gavoten. Ken ar zinazeu. Kenavo.